Oh hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu wethu bazalwane. Sikhathi bazalwane kufanele simkhonze khona engathi simkhonze kokugcina bazalwane. Hallelujah. Simkhonze ngathi I last Sunday yethu sikhona emhlabeni. Hallelujah. Ngoba kuzisikhathi bazalwane la ohlabelelayo azohlabela khona iculo lokugcina. Kuza isikhathi la othandazayo azothandaza umthandazo wokugcina. Kuza isikhathi la oshumayelayo khona bazalwane azodeliver umlayezo wokugcina egameni likaJesu. Amen. Uma ulitholile lethuba bazalwane lokumkhonza uNkulunkulu ngicela ungadlali ngalo bazalwane. Haleluya. Amathuba aya ngokuvaleka manje kancane kancane bazalwane egameni likaJesu. Uma usalitholile bangcwele ungadlali ngalo ngiyabingelela egameni likaJesu. Bangcwele impilo yasezulwini siqala la bazalwane. Ukuyiphila. Si practice khona la emhlabeni bazalwane. Sikhona bazalwane. Umuntu mfundisi uNhlapho uma ngabe esuke la angumphuzi wotshwala. Ake ngithi kwesinye isikhathi uyasuka la uya kwenye iprovince bazalwane. Uma ngabe efika kuleyo province bazalwane angeke aqale phansi. Kodwa uzofuna abantu abafana naye abenza lempilo ayiphilayo bazalwane. Haleluya. Kanjalo nathi njengebandla likaNkulunkulu bangcwele impilo yasezulwini siqala la bazalwane. Ukunambitha izinto zasekhaya. Ukunambitha izinto zangale bazalwane sikuqala la bazalwane. Awuqali sofile bazalwane kodwa uqala la. Athi umhlabeleli ngifuna uqala la bazalwane. Yempilo uqala la bazalwane ukuyizwa bangcwele. Awu Jesu bazalwane uqala la bazalwane ukuzizwa ukuthi wena awusafani nezwe. Lento iqala la usaphila la emhlabeni bazalwane. Yesona bazalwane uphila impilo engcwele bazalwane awuyiqali ngane kwethuna kodwa siqala la bazalwane ukuyiphila lempilo engcwele uyiphile izinto zikhona uyiphile abantu isono basidla ngefork and knife kodwa wedlule wena uyiphile lempilo ngoba iyaphileka bazalwane. Amen. Iyaphileka bomama, iyaphileka bobaba, iyaphileka abantu abasha. Impilo yokumkhonza uNkulunkulu iyaphileka khona la emhlabeni bazalwane. Oh hallelujah. Khumbula khona those days bazalwane. Mafakazi umuntu omusha wayithi angithintisi. Ngumuntu omusha ohlanziwe ngegazi likaJesu. Aphile impilo engcwele. Washo omunye umhlabeleli ngalezi yankathi sakhula. Oh haleluya ohlatshelela ngenye ikhwaya owayethi makabonke uJesu Kristu. Angazi lo mzalwane wayithatha phile mfihlakalo le bazalwane wathi makabonke uJesu Kristu wathi ngizoziphilela impilo engcwele. Bese bayasho laba abanye emva kwakhe bazalwane bese ayasho athi engcwele 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 athi ngizoziphilela impilo engcwele athi makabonke uJesu Kristu ozongenza ngikwazi bazalwane phila impilo engcwele. Impilo econnected nezulu. Ube uhamba bazalwane ube uconnected nezulu bazalwane. Hayi bazalwane ube uhamba bazalwane uconnected ukhona ukudonsa izinto zase Jesu ula emhlabeni ube sezulwini ula emhlabeni
nge-internet ukuthi ula eBarcelona ukubona ukuthi kwenzakalani overseas. Ubona ngoba uconnected. Hayi bazalwane, uma ngumntwana kaNkulunkulu oconnected bazalwane, uyakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ekhaya, uyakwazi ukulanda izinto zasekhaya, uyakwazi ukuzwa imisindo yasekhaya. Ukuphi bazalwane ula emhlabeni? Uyakwazi ukubona izinto zasekhaya. That's why ohlabelelayo athi yeke ikhaya elihle nantiya, athi ngilibona ngamehlo enhliziyo. Yezwana bazalwane, ngamanye amazwi nomzalwane, kunezinto ayibonayo ezingabonwa ngenyama, kunezinto ayibonayo ezingabonwa ngamehlo emvelo. Yezwana bazalwane, amehlo akhe kamoya avulekile, kunezinto ayibonayo bazalwane. Be connected nezulu. Yiba ngumzalwane awu kwaze kwathi ngithi yiba ngumzalwane ongasweli amadatha wasezulwini. Angithi wala emhlabeni bazalwane, you try by all means uthi khona wonke ama-social network, kodwa inkinga yakhe awukezulwini. Thona wasezulwini ube connected. Hey Nkosi yami, hayi bazalwane, wow somandla. Kwathi ngithi baphi labangcwele, liphile lobandla ezokhonza li-connected. Baphi labazalwane abazokhonza be-connected nezulu. Kafushana singeneni bazalwane ezwini lenkosi. Ngibikele nomgcotshwa kaThixo bazalwane. Haleluya. Siyabonga mfundisi egameni likaJesu. Haleluya. Ya, bekufanele sikuphanishe nje namhlanje. Kade sagcina nephimbo lakhe asalazi. Haleluya. Oh Jesu. Siyambonga uNkulunkulu wethu bazalwane. Asingeneni bazalwane ezwini lenkosi bazalwane. Kunento engifuna ukukhuluma ngayo bazalwane. Kunazo lezi zinto umfundisi wenhlapho obathe uyayibheka ukuthi zikuphi ungayithuli. Monco lathi cha ngifuna ukuyiletha ngawo. Haleluya. Kunento engifuna sikhulume ngayo bazalwane, ogama layo inkazimulo. Haleluya. Igama elimnandi bazalwane. Abanye baze betha nabantwana babo kwathiwa bonkazimulo bazalwane. Kodwa ngifuna sikhulume ngayo njengebandla likaNkulunkulu. Sikhuluma ngenkazimulo bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Oh haleluya. Asigijimeni bazalwane siyezwini lenkosi. Alright, angakhothi lawo amavesi bazalwane. IGalatians chapter 1 verse 3. uNkulunkulu wethu bazalwane angeswafundela ubazalwane. Ngibingelela nomkhulu Nkosi bazalwane. Haleluya. Jesu kokolodi ngiyabingelela lonke bazalwane egameni likaJesu. Yasivele bese siyakhohlwa kwesinye isikhathi bazalwane. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bazalwane uNkulunkulu wenkazimulo. Sikhona bazalwane. Nasencwadini iPhilip chapter 4 verse 20 uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bazalwane uNkulunkulu wani bazalwane wenkazimulo. So lo esimkhonzayo bazalwane ugcwele inkazimulo, uNkulunkulu wenkazimulo bazalwane. Ngokuba bonke bonile. Haleluya. Uthi uPaul bazalwane ngokuba bonke banjani bazalwane bonile.
bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni bazalwane bonile bazalwane. Amen. Umuntu uma ngabe ezalwa uzalelwa bazalwane esiqalekisweni sale bazalwane sesono. It doesn't matter ukuthi uhlakaniphe kangakanani kodwa okusalayo unjani bazalwane wonile. Akunandaba ukuthi ufunde kangakanani kodwa okusalayo unjani bazalwane wonile. Lithi iBhayibheli ke wonke umuntu okhona ophila emhlabeni bazalwane unjani bazalwane wonile. Qhubeka mama. Basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngisicela uhlale phansi mama siyabonga. Bese lithi maqhubeka nevesi lithi ke ngoba bonile bazalwane ngamanye amazwi bashodelwa noma balahlekelwe yini bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu. Oh, bonke bonile basilalelwe balahlekelwe yini bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu. Bukani bazalwane, ensibini yase-Edeni umuntu bekade aphila impilo bangcwele, impilo yokuthokozisa uNkulunkulu. Umuntu bekade aphila anenkazimulo. uAdam uma ngabe edalwa ebekwa ensimini yase-Edeni kunento uAdam bekadala abazalwane bekade anenkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ke isono bazalwane senza umuntu ukuba alahlekelwe yini bazalwane yinkazimulo kaNkulunkulu. Sikhuluma ngenkazimulo bazalwane. Bukani bazalwane, the time isono singakangeni umfundisi, uNkulunkulu ezulwini bekade adonswa inkazimulo. Hayi, bekade asuka ezulwini eze kusithandwa sakhe kumuntu amdalileyo ensimini yase-Edeni. Ngamanye amazwi amandla enkazimulo bekade adonsa uNkulunkulu kuba azi. Hayi, buyani bazalwane. Yabona uAdam bekabizi nokuthi ambize uNkulunkulu ukuthi akabe khona. Kodwa inkazimulo iyona ebiletha uNkulunkulu ukuthi abe khona. Kuphi khona bazalwane ensimini yase-Edeni. Inkazimulo iyona beyenza ukuthi uNkulunkulu akhulumisane, axoxisane nesithandwa sakhe bazalwane esubani bangcwele, esu-Adam bangcwele. Lezinto bazalwane senziwa yini bazalwane? Yinkazimulo. Inkazimulo bazalwane yenza ukukhona bukaThixo bazalwane, yenza uSimakade ukuba abe khona emandleni lakhe. Ayikho into emdonsayo kodwa udonswa yini bazalwane? Inkazimulo. Hallelujah. Asiyeni encwadini it's 2 Corinthians is chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Okay, ngikhotha uverse 3 la. Kodwa ngicela uqale ukungifundele lapha ku verse 1. Ngakho lokhu sinale nkonzo njengokuba sahawukelwa, Yes, asidangali. 2 Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Yeah. Asihambi ngobuqili. Yes. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Okay, ngicela ungifundele uverse 3 man. Verse 3 Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele. Yeah. Lifihlakele kwabalahlwayo. Verse 4. Akukubona
abangakholwa okuyibona uNkulunkulu okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe yes uphuphuthekisile ingqondo yabo yeah ukuze kungasi kubo yes ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu andana lamagama athi ivangeli lani bazalwane lenkazimulo kabani bazalwane kaKristu haleluya umfanekiso kaNkulunkulu manje ke bazalwane bukani bazalwane uma ngabe sekufike levangeli not just an ordinary gospel kodwa ivangeli lani bazalwane lenkazimulo ngicela ubuyele lapha phezulu ke mama yabuya ku2 kodwa sizilahlile Awu, Jesu. yes uma ngabe sekufike levangeli lenkazimulo bazalwane empilweni yomuntu kuba nezinto ezilahlekayo qhubeka mama asihambi all right lithi iBhayibheli ke sizilahle qedela lo verse mama sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo sizilahlile izinto ezifihliwe bazalwane bukani bazalwane uma ngabe kufika ivangeli lenkazimulo empilweni yomuntu umuntu banamandla wokulahla izinto zami bazalwane zehlazo kunezinto ezihlazisayo kunezinto ezingekho alright ngiyezwakala bazalwane kunezinto ezifihliweyo kunodofanaye ozinto umuntu ayithelayo uthi leke yami kuphela akunamuntu azoyazi kodwa once kwafika ivangeli Jesu ebazalwane ngithi kwafika ivangeli lenkazimulo kulahleka izinto ezifihliweyo amen uma ngabe umuntu omusha kwafika ivangeli lenkazimulo ngiyezwakala bazalwane ama-boyfriend owafihliwe agaziwa bazalwane haleluya uvele uye kuye haleluya ngicela sibonane kule ndawo le besijwayele ukubonana kuyo haleluya amangale ukuthi ngicela kusheshe namhlanje haleluya mawufika kuye uthi hey ngiyabonga ngibe nawe sonke lesikhathi kunento eseyenzakele empilweni yami hayi Nkosi yami kunento eyenzakele empilweni yami sengithole uJesu njengenkosi nomsindisi haleluya ngempilo besikade siyiphila seyiphelile ifike egcineni bazalwane kunezinto ezifihliweyo bantwele ziyalahlwa bazalwane umuntu mangabe sefikelwe ivangeli lenkazimulo haleluya dinamandla okulahlisa abantu izinto ebazalwane dinamandla wokulahlisa abantu izinto ezingafikanga kahle uyabona uthole kahle lenkazimulo bazalwane yenza usearch endlini bazalwane uthi izinto ezikhona endlini ngabe zafika kanjani bazalwane bamagana abantu kwenzenjani kunento eyenzakele kunevangeli lenkazimulo elifikile bazalwane haleluya 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 and uzokhonjwa yilo bazalwane lokho akufikanga kahle nalokho akufikanga kahle nalokho akufikanga kahle oh khona those days kokolodi lapho sihamba siyoshisa khona izinto ezingafikanga kahle kwenzakaleni bazalwane hayi bazalwane beshisa izibhamba bazalwane kwenzakaleni bazalwane kunento efikile ivangeli not an ordinary vangeli
kodwa ivangeli lenkazimulo lena sinalo alifani namanye amavangeli. Ngiyazwana bazalwane, uma kufika lona kuyalahlwa. Hallelujah. Uyalahlekelwa. Usho njengoPaul bazalwane, athi konke kwakade kunzuzo kimi, athi ngakushaya indiva. Ngiyezwala bazalwane, athi ngenxa yobukhulu bokwazana naye, athi mpela ngikushaya izibi. Kwenzakalani Pawula? Ngithe sengeneni ngabanjwa ivangeli lenkazi. Hayi mani, ngabanjwa ivangeli lenkazi. Awafani bazalwane, awafani. Elenkazimulo akhona la wavuma konke bazalwane. Amavangeli nawo la akhona la wathi dlala konke bazalwane. Amavangeli nawo lawo bazalwane. Ngiyezwala bazalwane, akhona bazalwane nathi hayi uNkulunkulu naye unceda oyincedisayo. Amavangeli nawo lawo, kodwa namuhla bangcwele ngikhuluma ngevangeli lahlukile. Ngiyezwala bazalwane, ngikhuluma ngevangeli lenkazimulo bazalwane. Elithi manibambe ubaba bazalwane, noma bekangona kumakhwaphela kuvele kuvuleka amakhwapha bazalwane, bayiqathakele bomakhwaphela. Kwenzakaleni baba? Ngibanjwe ivangeli lenkazimulo. Ngiyezwala bazalwane, uma ngabe ngibambe umama kulamalanga bazalwane bayabhajetha abantu, abanye babhajetha ngabanye abantu. Uyabona lo uzongibhadalela ama-akhawunti wami. And yazi lo, hayi kuthi akayesontweni uyayamfundisa lo muntu. Hallelujah. Lo i-transport, uMinister of Transport, lo ozongikhipha lo bazalwane. Hallelujah. Mangifuna nje ukuhamba ngeendaweni, cha uye ozongisponsora bazalwane. Sikhona bazalwane. Hallelujah. Lo yi-pocket money yami lo bazalwane. Hallelujah. Unabantu bakhe bazalwane. Ngiyezwala bazalwane. Kodwa nxa kufika ivangeli, ngisho mina ivangeli lenkazimulo, awubuzi nokuthi sono ngani. Uyizwela labuwe ngaphakathi ukuthi kunento yenzakele bazalwane. Unikisa owesifazane waseSamariya elithi iBhayibheli wagijima. Wathi ozalwane, nizobona umtshele konke. Hallelujah. Kwenzakaleni bazalwane? Ivangeli lenkazimulo. Hallelujah. Izinto ezifihliwe, izinto ezingamahlazo. Uyabona nje lezo usahlezi kuzo osayifihlile bazalwane, kunento eshodayo, kunento ongakayitholi. Inkinga usuke wagibela itrain ihamba, wangahamba ukuyogcobisa ithikithi lapha bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Wathiwa okunye sozokufunda phambili asana. Hallelujah. Akusinjalo bazalwane. Isinqumo sithathwa nguwe bazalwane, ukuba uthole ivangeli lenkazimulo. Wathi wathola bazalwane, kanti uyenze hayi man, kanti uyenzeka kuwe bazalwane. Mina angisho ngento bazalwane ozoloku uhamba uyoyibuza kumfundisi ukuthi mfundisi ngabe lokho lisona. Hallelujah. Ufuna akunikeze i-approval. Mfundisi uyawunikeza umuntu i-license yento nawo ubona ukuthi phela kusiyiyo, kodwa ngenxa ukuthi mntanami uzolimala manje, uzolimala
ngcono ngiyemvumela akafiki lona bazalwane. Makufike elenkazimulo umuntu uyayiphilela bazalwane. Hallelujah. Uthi sizilahlile izinto zehlazo uqhubeka mama. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo Yes. zehlazo. Yeah. Asihambi ngokuqina. Uma sefikile bazalwane, nangoba ngicela azongigcilisa kule nto bengezanga kuyo, asihambi ngobuqili. Umuntu othole ivangeli lenkazimulo bazalwane, akasilo iqili bazalwane. Kunamaskema bazalwane, amanye amaskema akhona ngisho phakathi endlini kaNkulunkulu. Asihambi ngobuqili bazalwane, asisiwa amaqili. Qhubeka mama. Asiphambanisi ikaNkulunkulu. Cha, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Siletha linjengoba linjalo. Hallelujah. Yakona those days bathi take it or leave it. Yes. You take, you leave, you leave, you die. Take it or leave it. Qhubeka mama. Oh, Jesu. Kepha ngokuveza obala iqiniso. Kunevangeli lenkazimulo uma ngabe selifikile ke bazalwane, yonke into umfundisi ubheka ivela obala, uyiletha obala, ukhuluma iqiniso linjengoba linjalo, ukhuluma iqiniso ebandleni, ukhuluma iqiniso ekhaya, ukhuluma iqiniso kubantwana bakho, wherever you are. Wena ukhuluma ini bazalwane? Iqiniso. Uyabona uma uliphethe kahle kwezinye indawo kubantu osebenza nabo, abanye bazoze baku-avoid. Kuthi kungaqhamuka wena mkhulu Nkosi bebaxoxa ngenye itopic. Hallelujah. Nango sekakhona vele tshintsha itopic masinyana. Ngezona bazalwane ayikhona, kufike indoda enevangeli lali bazalwane lenkazimulo. Qhubeka mama. Sizincoma unembeza wabantu bonke. Hallelujah. Phambi kaNkulunkulu sikhona bazalwane. Kunezinto nje ezimbili engifuna siyibhekeke bazalwane, angeke ngisaqhubeka nayo kakhulu bazalwane, kodwa sinoNkulunkulu wenkazimulo. Ene ivangeli esiliphethe bazalwane, ivangeli lani bazalwane lenkazimulo. Asike sinilapha encwadini kaExodus chapter 33 verse 18. yeah. Wayesethi ake ngibone inkazimulo yakho. uMoses nabazalwane ukhuluma noNkulunkulu bazalwane. Uma uyibheka le life mfundisi, uNkulunkulu umkhumulise imbadada, wahamba uMoses wayokhipha abantwana bakwa-Israyeli. Hallelujah. Kwenziwa imangaliso, zenziwa ubani bazalwane? uMoses. uNkulunkulu esebenzisa ubani bazalwane? uMoses. Sikhona bazalwane. Kodwa la bazalwane simthola uMoses uma ngabe uya ngale ku-32. Ku-32 uNkulunkulu bengafuna ukuqeda ngo-Israyeli. uMoses wathi cha, uNkulunkulu awukwazi ukuqeda ngo-Israyeli. Abantu bazothini uNkulunkulu? Ngoba nguwena obakhiphile ezweni. Bazothi ukhiphe abantu maqede wayobabulala. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu waphenduka. Yabona amazwi oqala la uma ufunda ku-32 lapho lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu waphenduka. Wase uyajika uMoses wathi ke uNkulunkulu, sicela ukuhamba nawe. Uma ngabe ungahambi nathi asisuki kule ndawo. Athi uNkulunkulu, okay Moses, ngizohamba nawe.
ngizwakala bazalwane uthi ngizohamba mina Jehova ngikuphumuza and nangempela bazalwane kwaba nensika yefu nensika yomlilo ebikade ikhombisa ukuthi uNkulunkulu unjani bazalwane uhamba na sikhona egameni likaJesu lithi iBhayibheli ke emva kwalokho bazalwane uma ngabe basaxoxa uNkulunkulu noMoses cabanga uNkulunkulu ukwenze imangaliso wakhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe uNkulunkulu uthi uzohamba nabo uyedlula uMoses bazalwane uthi inkosi ngicela ufundele lo verse mama lona lelo olifundile u13 18 yeah yeah wayesethi ake ngibone inkazimulo yakho Jehova ake ngibone inkazimulo yakho yabona lamazwi ayangithusa bazalwane Jehova ake ngibone inkazimulo yakho lento iletha ukuthi bazalwane umuntu uyakhona ukwenza izinto zikaNkulunkulu angayibonanga inkazimulo kaNkulunkulu uyakhona ukusiza abanye angayibonanga inkazimulo kabanye bazalwane kaNkulunkulu uthi ke uNkulunkulu ngicela ukubona inkazimulo yakho uthi ke uNkulunkulu ke lalela Moses angeke uze ungibone bese uyaphila kodwa kunento engizoyenza kuwe ngizokumisa edwaleni haleluya Moses ngizokumisa edwaleni maqede bese ngiyedlula mina Jehova into ozoyibona umhlane wami phela bazalwane ngoba angeke umbone maqede bese uyaphila lingubani lelo dwala bazalwane uthi uJesu mangabe ekhuluma noPetro uthi lalela Petro uthi ke lokhu awukwambulelwanga inyama negazi nami kuwe ngithi unguPetro so yayikhomba uJesu uthi phezukwana lidwala eniyimi ngizonakha ibandla lami bazalwane ngamanye amazwi uNkulunkulu utshela uMoses ukuthi Moses angeke ukwazi ukubona inkazimulo yami ungemanga edwaleni uma edwaleni elinguKristu bese uyakhona ukubona ini bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu Haleluya lithi iBhayibheli ke wayibona uMoses inkazimulo kaNkulunkulu bazalwane oh haleluya emva kwesikhathi eside ehambele uNkulunkulu engayazi inkazimulo kodwa ngalelo langa bazalwane wenza kanjani wayibona inkazimulo amen angiqhubeke ngiphambili uma ngabe soya ku34 ke bazalwane lithi iBhayibheli ke uma ngabe uMoses ibhebhe zamatshe asayiphulile uke washumayela umuntu umzalwane ngale ndaba bazalwane lithi iBhayibheli ke uthi uJehova ke Moses laze zoqala ibhebhe uyitholekile sayisikhathi manje sokuthi wena Moses yenza kanjani baza ezakho ibhebhe zani bazalwane zamatshe amen ukanje zase ziyaqala izinto ayisenziwa uNkulunkulu uverse 34 umfundisi uveza izinto ezenziwa uMoses hayi ezenziwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli ke wayohlala noNkulunkulu bazalwane it's for 40 days
kubhalwa imiyalelo elishumi bazalwane. Hayi ngoba izinto seyiqale ukwenziwa uMoses. Hayi seyiqedile bazalwane. Manini ngoba izinto seyiqale ukwenziwa uMoses, uma ngabe esenza noJehova lenkazimulo kaJehova akazange sayibona. The more ahlezi noJehova, uverse 34 lo bazalwane uzoyifundela ekhaya. Yazi lenkazimulo yaloku itransfereka manje isuka ngapha kuJehova ayithola uMoses. The more ahlezi noJehova, ahlezi ebukhoneni bukaNkulunkulu, ahlezi eyintweni uSimakade ayishoyo entabeni bazalwane. Hayi kwathi angithi entabeni bazalwane, uyabona inkazimulo bazalwane itholakala entabeni. Yila uJesu ngenyela amalanga athatha abafundi bakhe, haleluya, wenyuka nabo intaba, bathi base bale phezulu entabeni maqede uJesu watshintsha waba ngesinye isimo, kwaba nezinto abayibonayo. Waqala uJesu wakhazimula bazalwane, bekuphi basentabeni bazalwane. Akayibona uMoses ukuthi kunento eyenzakalayo kuye bazalwane. Sikhona bazalwane, uyamlalela uNkulunkulu, wenza lento athi uNkulunkulu akayenze bazalwane. Uma kuphela 40 days ibhebhe sezibhaliwe, uma ngabe athi uyehla uMoses, awu Jesu onkosi yami, uma ngabe athi uyehla entabeni bazalwane, abantwana baka-Israyeli bathi uma ngabe bambheka bazalwane wayengasabhekeki bazalwane. Moses wayesegcwele, hayi wayengasafuna ukuyibona, kodwa lento abefuna ukuyibona seyinakuye. Akaboni ukuthi seyinakuye. Utshelwa yini abantwana baka-Israyeli ukuthi Moses akasabhekeki, sogcwele inkazimulo bazalwane. Ukuspenda isikhathi noNkulunkulu, ukuhlala ey'ntweni zikaNkulunkulu noThixo bazalwane, kuguqula lempilo yakho, iyatransfereka lenkazimulo maqede ingene nakuwe bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Wayengasabhekeki bazalwane, hayi ukuthi kwenzakaleni, khona inkazimulo uMoses. Haleluya. Ithi iBhayibheli ke waze wathatha ilaphu wayivala. uNkulunkulu base kuphila nakuye bazalwane. Haleluya. Inkazimulo kaThixo besinakuye bazalwane. Ukhona kaNkulunkulu bese kunakuye bazalwane. Kuthi ngithi luphi lo hlobo kulezinsuku bazalwane, yeswakala bazalwane, abazohlala noSimakade, abazokwenza izinto zikaThixo maqede bazalwane, baze bagcwale ini bazalwane. uJesu uma ngabe ekhuluma encwadini kaJohane chapter 17 athi inkosi uNkulunkulu ngikhazimulise. Haleluya. Haleluya. uJesu uyalikhulekela abafundi bakhe athi bangcwelise ngeqiniso ngokuba izwi lakho liyiqiniso. Haleluya. Haleluya. Uqala ngokuthi mfundisi bamgcwelise uNkulunkulu, bamgcwelise. Uma ngicela ufundele amavesi, uma wehla lapha ngaphansi bazalwane bese athi inkazimulo ongiphe yona ngibanikezile yona. Yebo.
ngamanye amazwi ibandla likaJesu bangcwele elinahle konke ladela konke elimkhonza ngokweqiniso kulona bazalwane hey kule glory bazalwane khona ebandleni kaNkulunkulu lapha khona ibandla mali-connected bazalwane lisheshe likhumane naye ngoba bangcwele abakhona kule bandla bagcwele inkazimulo bazalwane bazalwane lenkazimulo ihamba ngama-level bazalwane. The deeper you go ekhoneni likaNkulunkulu inkazimulo iyenyuka bazalwane. Bazalwane bukani bazalwane uma ngabe sengene kahle inkazimulo bazalwane uzobamba umuntu ngesandla bazalwane ukugula kubaleke. Uma ngabe ibandla likhonza kahle sekunenkazimulo ngaphakathi bazalwane abanye ngeke sibabeke nesandla babazalwane uzothi uma ngabe ngene emnyango maqeda phila bagcwele. Hallelujah. Kuzongena umuntu ongaboni emehlweni ahlale esitulweni bazalwane avulela amehlo bazalwane angabekwanga zandla inkazimulo kaNkulunkulu izenzele umsebenzi bazalwane. Eyakulamalanga bazalwane ifake bayahamba bayoyilanda. That's why ekugcineni bahlazeka ngale nkazimulo yabo engekho yamafake. Kunenkazimulo ekuyona yona ekumele bazalwane ibe la kuwe. Uma ngabe ila kuwe bazalwane ilethe dignity. Uba nesithunzi ungumuntu hayi ngithi mina uba nesithunzi ungumuntu omusha bazalwane because unani bazalwane hayi ugcwele inkazimulo bazalwane. Bazalwane wabe wathi uhambe emgwaqweni wavele wabheka umuntu wawa bazalwane waginqika phansi. Umuntu ogcwele inkazimulo bazalwane kunezinto ezibalekayo kwenzenjani lo mzalwane ugcwele inkazimulo bazalwane. Jesus ayibela kuwe inkazimulo maseyikhona isodla nezinto ezikhulayo isihle njenge-esidi bazalwane uzomangala ukuthi into ethile bekade ingayikhoni into ethile bekade ingehlula kwenzakaleni kunento oyitholile. Sonenkazimulo bazalwane sikhona bazalwane kumnandi ukuphila enkazimulweni bazalwane kumnandi ukukhonza ebukhoneni bami wenza umoya wakhe uthokoza ngoba usebukhoneni bakhe usenkazimulweni yakhe bazalwane sibabonile abantu benza izinto ngaphandle sibabonile abanye baze bafeka nabantu bavuka bazalwane bavuka kuthiwa bafile bangcwele kodwa ngikhuluma ngenkazimulo bazalwane ekwazi ukuvusa umuntu ofile aphile ngisho inkazimulo kaSimakade. Ngikhuluma ngento engiyaziyo bazalwane ngomunye unyaka ngisahamba ngesitimela mfundisi lapha eDanswald ngoba kunezinto uNkulunkulu ayenza kayiwani ngaleso sikhathi afuna ukukhombisa inkazimulo yakhe ngimthola sebamsurroundele umuntu bazalwane
bengisasemncane ngiyinsizwa ngiqeda kuyoshumayela esitimeleni cha sebabathe bayamcheck-a uyabona nje abantu sebamile bazalwane sekufonelwe nale moto lezi hey Jesu uma ngehla ngiyakubo ulele phansi ngabanjwa ngamandla enkazimulo ngashona kuye bazalwane uyazi ngakhuluma nje mfundisi ngathi ngikhomanda umoya wakhe ukuba ubuye right now egameni likaJesu Kristu waseNazaretha maqeda amehla avuleka bambone insizwa kwavuleka kwalento ikhona bazalwane labayifekayo bayazi ukuthi azwini ikhona kodwa inkinga ngamandla okufinyelela kuyo ngoba ibiza ukuthi ube ngcwele bazalwane yiba ngumama onenkazimulo bazalwane hayi man asike sibadle ngenkazimulo bazalwane Amen. abasizakalanga ngezinye izinto sikhulumile nabo bazalwane but this is the time mangwane sike sibadle nje ngenkazimulo bazalwane Hallelujah. uma njalo udlula bazalwane ngiyazwana bazalwane ukuthi adodlula hayi ngeke akafani nabanye dodlula umdle ngenkazimulo bazalwane ikhona inkazimulo bazalwane ayibonakale ebandleni likaKristu Hallelujah. Hallelujah. haleluya ayibonakale ebandleni likaKristu kodwa ke ezibhlungu bazalwane iyalahleka inkazimulo uma ingaphathwanga kahle kokolothi mawukhumbula eShilo haleluya amadodana kaMpristi uEli elithi iBhayibheli ke wayekade elala nabesifazane emva komnyango wethempeli ebona uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli ke kwathi ngenyela amalanga uIsrayeli aye empini wabona uIsrayeli ukuthi cha ngathi ngehluleka wathi uIsrayeli wayolanda umphongolo kaJehova umphongolo wawugcwele inkazimulo hayi ukuthi bona bebanenkazimulo kodwa umphongolo wawugcwele inkazimulo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ke ngenxa yamanyala bazalwane abaFilisti abahlasela abehlula kwaze kwathathwa nomphongolo basala bengenankazimulo basala bengenamphongolo lithi iBhayibheli ke lesithunywa esabuyela emuva siyabumpristi uEli uma ngabe sifika simtshela abazalwane ukuthi uIsrayeli wehluliwe lithi the time asathi ke nomphongolo kaJehova uthathiwe lithi iBhayibheli ke umpristi uEli wabhekeka intamo maqede wafa ngiyazwana bazalwane lithi iBhayibheli ke umkaFinehasi wazalwa umntwana lapho uyabona mfundisi ogama lakho limbikhaboti ukikhaboti abesho ukuthi inkazimulo injani bazalwane hayi ke bakhona kodwa seyathaka sukumele bazalwane ngingekayiswa kodwa seyathathwa ngiyawazi amandla ayo isasekhona kodwa seyathathwa ngiyakwazi ukubakhonza uNkulunkulu isasekhona kodwa seyathathwa sikselwa ikhaboti kazimulo ayisekho ebandleni that's why kulamalanga mawukhonze emabandleni ungena uthola udry umangane ukuthi kwenze njani inkazimulo ayisekho Hallelujah. kungu ikhaboti
yingakho ungasayizweli, yingakho abantwana bangena kodwa ube awuthi kwenzenjani, inkazimulo ayisekho. Wake wayizwa kodwa kunalezi zinto ezayiremuva inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ingabuyiselwa, ingabuyiselwa empilweni yakho. Kunezinto bozizwa ongasazizwa, hayi manje ziyabuyiselwa, ziyabuyiselwa izinto zakho. Inkazimulo iyabuyiselwa kwa-Israyeli. Amandla bowezwa abuyiselwa kuwe. Engathi soyayihodula, engathi sohamba kanzima, inkazimulo ayisekho kodwa iyabuyiselwa namuhla. Iyabuyiselwa. Vangeli lenkazimulo liyabuyiselwa ebandleni. Vangeli lenza abantu baphile ubungcwele liyabuyiselwa ebandleni. Noma beselilahlekile bazalwane kodwa liyabuyiselwa namuhla. Sizomkhonza uSimakade, inkazimulo ikhona egameni likaJesu. Makube lona lo uNkulunkulu oza ngaphambili uzothandaza mfundisi. Kube lona lo bazalwane azothi Nkosi ake ubuyisele inkazimulo empilweni yakho. Ngishoda ngayo somandla, ngiyayizwela ukuthi ayisekho. Ebandleni bacabanga ukuthi sasekhona kodwa mina ngiyezwa ukuthi ayisekho. Ngietha njengabantu lapho isasekhona kodwa kahle kahle ayisekho. Mina mangingedwa ngiyazi ukuthi ayisekho. Okwenza ngiphile impilo manje aphambene noSimakade, aphambene nezinenkosi ukuthi inkazimulo ayisekho. Siphakamisa izandla zethu bazalwane. Iyabuyiselwa inkazimulo empilweni yakho, iyabuyiselwa egameni likaJesu. Sikhulekele incike Nkosi.